Ubu ndakubwira neza ndiko nukunyerereza imiti z'amasabune. Gukora gutya ngo Subure kambabaza ikibazo cyo ko muvuma g'umuntu mukajaho mugahimba imigani ngo nta wazakira ubuko ibintu bitangiye kuja ku murongo murajija he ubwo bwango ntiburapfuka amaso ntigarakanuka amazu ntigarahunguka. Nizigomba nugiye kubimbwiramo nabi nge sizanye amafaranga yawe. Kubwamo nabi simwe muzi ngo nzahora ndi korora ingurube zabandi nazo ndi kuzahirira no kuzishakira ibiheri nibyo bintu bizantunga mu buzima bwanje. Ni burani ko mwari muzi ngo Imana yanyanzuri. Bamurayo nzanye amafaranga yawe. Ubuzima burahindutse mbaye ico ndaje ndebe iyo murakana. Ariko se kuba tuje kukugurira sinajya nahandi. Wagenda. Nozi nakubwiye ko ndi kwinginga abana biwanyu. Amakimbirane ndatageranaga nabi wanyu muragayobewe. Okay, ntabwo nta na byinshi ndi kuvugana nawe. Gomereze amakayi ya 500. Amakayi ya 500. Reka se wiri hinahi. Umuntu araritwara n'imeze ukungu. Neza ni isabune. Ubwo ngwaye ikayi. Kanzi tubibare neza. Ikayi ngwaye nese ubundi kuri kumpereza rimwe ikayi rimwe ni 500. Ni 500. Ikayi rimwe? Oya. Ubwo 200. 200 nyine. Asigaye 100. Nese ikayi rimwe sija? 200 gukuramo 300. Akaba asigaye ago wakuyemo. Ubwo urangarurira 100. Oh. Yezu we. Ubwo uranyongera irindi kayi. Buretse mwereke twongere dutangire. Fasha 500. Shira hano ibintu byanje mwereke. Byose. Ngaho. Namanjije kugwereza ikayi rimwe. Subiza amafaranga. Oya, ahubwo aho bigeze ndaguhereza amafaranga aruko ubanje kumpa ibintu byanje byose. Byose. Ubwo nindi. Niyindi. Ubwo hasigaye irindi. Ikayi isabune. Igazi hasigaye ikayi. Isabune yo iri ukwayo wibivanga. Nimbivanga. Akira. Hasigaye anga ni 500. Ubwo hasigaye isabune. Yishikira. Mereza amafaranga. Akira. Ntabwo nayakwima. Nese nsa. Harakantu mwakongeza n'umuntu nk'umuntu waguze ibintu byinshi. Sha urukubona nanje nibwo ngitangira mwana wa mama nibwo ndi kwiteza imbere. Byagorana. Mva kubwira akantu rero. Ukubona